Kodwa bakithi kulukudu sangena sagaleleka singaphakathi singenile siphakathi inside nginibingelela yonke indawo la nikhona noma bethu uyasibuka noma usilalele siyakubingelela sikwamukele kwiPhupho FM noma kuphi la ukhona siyakubingelela inibingelela iyona intokazi lena yaka Mthombeni umaphanga umaduma makagula umalwandle kaluwela zinkonjane zona ezindiza laphezulu uthufuza thofoza sipawupete intokazi ethi mihamba inyathele ngabantwana bathi abanye indoni yamanzi kanti ke abanye bathundla uNkulu weintombi intombi ezilishumi iyodwa nje vo nginqunqumbela bathi abanye ke itshitshi lendawo nguNosipho ngwamaphanga esibongo ngiqhamuka khona edlangezo kuyikhona la ngidabuka khona ngaphansi kwenkosi umkhwanazi esigodini sasemsasandle kuyikhona la ngiphuma khona bathi sedlangivili kabanye ngoba sekubona mina ke niyazi ke nanibalaleli nani babukele emakhaya ukuthi bathi ngunondaba hayi ngoba ngunondaba izona indaba ezithanda mina niyazi nani ukuthi nginilethele ezinoju kuloku uhlelo Zinoju sanamukela kwiPhupho the Dream Entertainment kanti ke niyazi nani bafethu ukuthi ke mase kukhona mina nginiphathele ngiyanithulule kumgodla wami ngawa kumhla ka2 kuNovember asihlanganeni khona ke lapha evula indlela kuzabe kukhona ivula indlela social picnic bafethu asiphumele ngomningi bethu sihambe siyokhona enjoy sonke kuzobe kumnandi niyazi ke nani ilit sobe siyiqobhoza sonke siyiqobhozeni bafethu niyazi ukuthi sekuyilona lelo daba lolo ifestive ifikile kangaka igalelekile ngawa kumhla ka2 futhi siphinde sibe khona lapha eVeyanes Place kuzabe kuyi-grand opening iVeyanes Place ngomhla ka2 kuNovember amathikithi kaze ayatholakala kanti ngawo umhla ka2 kuNovember bafethu siphumeni ngomningi bethu kuzobe kukhona i-event ezobe ikhona la edlangezwa ivula indlela social picnic ngithi nje fasa lelo date ngoba sekuyileso sikhathi sonyaka ngawo futhi umhla ka2 kuNovember kuzobe kuyi-grand opening khona laphana endaweni yasePort and Fort eVeyanes Place ngithi bafethu asiphumeni ngakho konke esinakho ngithi fasa iteku faka leyo frontal faka lo sheqe wakho noma yino nayo sibhekeni khona bafethu siphume khona ngomningi bethu sibonge kakhulu kuwo wonke umuntu othe wasilandela sifollowishe niqhubeke njalo bafethu nisilalele kanti ngale behind the cameras bafethu sibonga yena ke ubhuti lapha umkhemezo uyena ke bafethu osishuthayo sithi nje wonke umuntu osilalele qhubeka uhlale nathi sizohlala nawe. I'm your host the one and only uNkulunkulu weintombi is signing out. Phupho the Dream Entertainment. Nomusungalele Phupho.